Start kreće i čekamo da padne zastavica za početak pete trke današnjeg programa. Tonić Gradnja, nagradni fond 70.000 dinara. 6 grla učestvuje u ovoj trci. Da vidimo ko će prvi izbiti ovde pred nama pred sudijskim tornjem na vodeću poziciju nakon što sudije daju znak za početak trke. Zastavice su pale, trka je puštena. Puštena je peta trka današnjeg programa, a na čelu izbija grla sa brojem 6, Cvetko AT. 5-1 se bore za prvu poziciju. Na poziciji broj 4 pre ovog zavoja bilo Demon King, sa sada bez izrazitih favorita. Da vidimo ko će preuzeti prvo mesto. Dejan Katanić sa grlom broj 5. Equinox izlazi na poziciju broj 1. Cvetko AT sa Željkom Vujanovićem na poziciji broj 2. Semi Davis AT na poziciji broj 3. I Tahoma sa Dejanom Petrovićem na poziciji broj 4. Tako izgleda plasman u ovom momentu. Ravnina se završava i ulazimo u prvi zavoj u koji sa pozicije broj 1 ulazi Equinox sa Dejanom Katanićem. Međutim, za sada nema velike distance i velike razlike među prva 4 plasirana. Vidjet ćemo da li to znači da će biti iznenađenja. Prvi zavoj se završava, ulazimo u prvu ravninu. Da vidimo da li će tu doći do određenih pomeranja na vodećim pozicijama. Na poziciji broj 1 je i dalje Equinox, grlo sa brojem 5, grlo sa brojem 4 Semi Davis AT na poziciji broj 2 i polako napada prvu poziciju. Na poziciji broj 3 je grlo sa brojem 6, Cvetko AT, koji ima žestoku konkurenciju u vidu dva grla odmah iza njega. Međutim, Dejan Katanić i dalje ne ispušta prvu poziciju, ali ne uspeva da se odvoji od svoje konkurencije. Equinox sa brojem 5 i dalje na poziciji broj 1. Sa brojem 6 je Cvetko AT na poziciji broj 2, ali i tekako ugroženo od svoje konkurencije. Da vidimo da li će izdržati. Čini mi se da u ovom momentu posustaje i da se žestoko bori za poziciju broj 2. Na poziciji broj 1 i dalje sa brojem 5 Equinox i Dejan Katanić. Međutim, približavaju se i Cvetko i njegov pratilac i upuštaju se u borbu za prvo mesto. Da vidimo da li će Dejan Katanić i Equinox izdržati ovaj napad ili će doći do promena na vodećim pozicijama. Čini mi se odavde da je Dejan Katanić i dalje na poziciji broj 1. Ulazimo u ciljnu ravninu, da vidimo da li će Equinox izdržati, da li će Dejan Katanić doći do pobede. Da vidimo, u napadu je na Dejana Katanića i Equinox, grlo sa brojem 4, a to je Semi Davis AT i Semi Davis AT osvaja pobedu na poziciji broj 2 Equinox. I to je za sada plasman ove trke. Nezvani časi današnjeg programa, Tonić Gradnja, Subotica. Triumf za Semi Davis AT. Pobjeda koja dolazi nakon 5 trka. Novi triumf za ovo grlo i novi triumf za Andora Vereba.